Paithago Tihar jail ne yoksinai Delhi ne montri okra Arvind Kejriwal Phasalo Delhi ne montri okra ne koimungno maniwi naharkha Supreme Court Loksobha chongmarini kokpirna ne bagwi phainai first zone Jora phiyognani ne bagwi gosikha Supreme Court 18 officer rock Kejriwal no phiyognani no kebenka Phiyabha Supreme Court sakhwlairikha 21 days ashukuno khwlaiwi mangla phainai 2 zone ne salmaro bini Jora phainai abono yagulo haino hai jailo jobja phinai Phiyabha buskango 21 days jail ne Fataro tongphano kaiba raidano maniwi cholinani bagwi sakhwlairikha Supreme Court jail ni Fataro tongphro Delhi ni montri okra Arvind Kejriwal tamo khwlaiwi manai abono twiwi kaisa suimungblai rizakha a suimungblai rok angkha kisa Jora ni bagwi yogmani bagwi superintendent no 50,000 rang marine Kejriwal aboni logiwa asuk rang no security hisabui rang mari phinai jail ni yogmani yagulo Kejriwal montri okra ne tangnokte Delhi ni secretariat do thangai mangla Delhi ni lieutenant governor ni permission manani bagwi nangkokmani kuno document ro gosoi khlainani manglakbo oraidano maniwi cholinani nangnaibo Delhi excise policy ni keseke reng ni bagwi thanai 21 March ni salmariwo Kejriwal no romkhai idi jail ni yogmani yagulo o mamlawo bini tamo khlaimung tong aborokno tewi kuno kok sawai manglakbo jail ni yogmani yagulo a mamla ni kuno sakhi bai malaiwe manglak tei mamla bai gadalja kuno sarkari file rogo yagribai manglakhanai sakhlaijakha bureau report kokpirna